December ni som pakhat sang ni som ni panga ni nga ni ania bazar thlir tu te chi bai ule nimin jing lamdar li rik ma deuh khan rawalpindi khopuya adiala jail Pakistan Prime Minister Louis Imran Khan an tan tir na tola boina lian taka chuaka Pakistan ram boina hi na sa chho hle don ni inalang Imran Khan a chung tele Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI party hruai tu enge mozat te chuan an party din tu le Prime Minister Louis Pakistan sarkar in tan ina khung mek tuma mun phal lo chu mu ngai tumin adiala jail kota hian thole ni zan rei to khan an pung khoma Pakistan sipai te chuan jing lamdar li vela khowat noya tuin an phua an tlan dar tani ponto thin angin Imran Khan hi achung tele au kil te poin an tlo theilo meka Islamabad High Court chuan Imran Khan hi mi thlanbik te chuan kar khatani thlanbik an tlo phal sak turani ti in narela Hemitan chan hian a unaw nu te pathum Alima Usma le Norin te chuan thole ni zan hian tlo antuma PTI worker enge mozatin an kalpuya court thupe ka omchung point jail thu nei tu te chuan Imran Khan hi a unaw nu te hmu pon phal sak lova heng me che pathum te le PTI worker te hi jail complex bula chuan thu nei tu ten tlo an phal hun nga kin nan thutani hetiang thu hi athang chak hlea PTI supporter te an punbel zela PTI Party General Secretary Salman Akram Raza te Provincial President Junaid Akbar Khan le politician Langsar Dang te po antel ve zela mipuyan tam zela Police te chuan Imran Khan a chung te hi kalson turin voi enge mazat an ngena Islamabad High Court thupek le tangin dikna chanvo ne angin Imran Khan chu mu ngai an tum thu soin an kalson du bik lova jinglamdar li rik ma hretin police te chuan water cannon mangin adiala jail pona pung khom te chuan phu dara PTI chuan thu chua siam ngalin tharum tholawa pung khom te chu khowot noya nun rong taka no daran ni ti in Pakistan thu nei tu te mhalak dan chuan dem thu an soya Imran Khan adikna chanvo chu zami alawara be sakania thu nei tu te nun rona do tu ten dan pui hnuai dikna chanvo an nei po zapa na nei mi alwin ma an lani anti Imran Khan hi corruption thu boy le thu boy dang wangin thiam lo chantirania anupui busra bibi po ram inpek chungchanga thiam lo chantirania an pani hian tanina khung an ni meka Islamabad High Court chuan kumin mars thlan lo rel to angin Imran Khan hi kartin thole ni le ninga ni a hmu phal sak turin thupe ka ti chuaka Pakistan thu nei tu ten langoi thata PTI chuan court thupe kangan puber hmu thei ngei tumin an beisel don ti an soyani khochaklama boina in mung chho mek zel ni in alanga Japan ram chevela China thona ten thlok kwal renga hei hi Japan in angai mo te reng nen nimina tangkhan China thona thlok kwal te hi Russia thona ten an ron belleta China thona H6 bomber pani ten Pacifica exercise an la chu nimin khan Russian Tu-95 bomber nuclear ral thuam keng thei pani in an ron zom veta a Sea of Japan atangin East China Sea la man thloka hemi nu hian China in do thona J16 pali po ron thlok chuak ve in Japan ram Okinawa le Kiyako thliarkar an thlo huala heng thliarkar pani inkar om Miyako Strait hi international water sapuanani Japan Defense Minister Shinjiro Koizumi chuan Russia le China thona ten exercise an la hi kanram elsen na ni inalanga kanram himna ta na hlo thon om takani atia Japan in do thona te chu atul huna kanram him turan ti tur tingal thei turin anin ringani atibok heti la hin Russia Defense Ministry chuan Russia le China ten Japan ram hnayan thlonan thlokwal tir chung hi darkariat chawani thu an soya South Korea chuan Russia thona pasari le China thona pani in an air defense zone an lut ni in an soi ve bok tunhaya Japan Prime Minister Sanae Takeuchi in China in Taiwan runa ni chuan Japan ram dam kho chuan hong theiani wangin Japan chuan sipai hmanga lo dole ta in rin don thu asoya hei wang hian China le Japan in kar bo ruak alum hle ani nimin khan Morocco rama chenna in pani ding thiang chonglia sang chu chimin mi som pakwa in nun nan chana mi som parukin hliaman tuar chenna thlenna mun hi Morocco ram kho pui upaber le mi pui bitna ber face khopuya ni in building hi hlui to wanga chimnge an sak chiat ema wanga chimti ala hriat theilawa hliam tuar te hi face University Hospital Center da annia in chimkara ruang ala omem nungdama chan chua turan la omem ti in chan chua na thok tu ten la boy zela thile hliam za thi an la pung zel mai thei anti heng in chimpania hian chung ko pariat an chenga
face khopui al masira area al mustaqbal venga oman ni a indang chimle mai theya omem ti te po an en fia mek zelani pontongin Thailand le Cambodia ram te chu ram ria an boi chho zela boina chuak tharawang hian mi som pathum man thi to a liampo anom nuala UN Secretary General Antonio Guterres chon ram pani te hi boina laka in thiar filima in remnan nei to za wong him zel turin a cha a UN ho tu pa hian remna le monna om theinan UN chon ram pani te puya in pe reng ti a soibok Cambodia ram Ministry of National Defence chuan nithum liam ta chung khan Thailand sipai te beina wangin Cambodia civil mi pasari anthia mi somni in hliam an tuar ni in an soya Thailand lampo in sipai pakhat le civil mi parukan chana hliam som pariat an omni in an in soi ve bokani Bangkok Post chon Cambodia beina chang le tin thai thlona ten Cambodia ram chung an bei thu an tar langa Thailand ram thu nei tu te chon Cambodia ram hnaya om te chu anin le lo chho sana Sarkar in tom himna tur hmuna ruat te pan turin an hria tirani Cambodia Ministry of Foreign Affairs chuan ramdang palai somthum le khovel huwa polian ayo pathum tenen emergency meeting nein Thailand chuan ram pani inkara in remna thu thlung bo chia in Cambodia run thu an tlangaw puyani nimin khan ramri le lam le lamatangin rocket le lai pui mangin an insai tona thi le hliam omzat pon tharani lo thunga ramria ommi nuai nga vel zet chuan anin le lawan chu san meka Thailand lam chuan mi nuai level chu mun him lama thiar chuan ni to ti an puanga Cambodia lam chuan nuai khat aya tam hret an ral tlan to ni in an puang thung Soitongin Thailand hian US President Donald Trump hova in remnan zia chuan ti top thu hi November thla khan an puanga US President Trump hian thasom chungin in dona pariat chingfel ni a soin a in chuang hle a Cambodia le Thailand hi henga soijinga pakhatani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza in ka ha in remda anga malak tho ni na second phase chu tan thoi ani abai sei thu asoya chuti lai chon Hamas official te chuan Israel in ka ha in remna bo chiat renga wangin tho ni nan lut theilo ti an soi thung Hamas Political Bureau member Hossam Badran chuan Israel in ka ha in remnan bo chiata anti turan hel kwal chung chuan tho ni na in tran theilawang atia Hamas chon remna zonga mala tu ten hena Israel in face khatna ti tur ti zau turanor turin kan ngen mekani atibok Israel Prime Minister Netanyahu hian tun hnaya Israel chuan Iran kai hroi axis of resistance chu Gaza Lebanon le Iran an chut chau to wangin in remna tan hun rem changa in hongzau zel ti asoini in Times of Israel chuan an tar langa tho khatna kan zowa in thria tangin second phase kan tan le trepani atiani Hemi chungchang hi Prime Minister Netanyahu chuan Hamas mission ruang hnungber Master Sergeant Ron Gaveli ruang an don hnuwa soyania tho ni na hian Gaza chu firfiak omlo na siam turani dona wangin amasa aina harsa jok dona tia hetiang hi indo pui panhi na hnuwa khan Germany a anlo ti toni ati heti la hian Israel chuan nimina tang khan Jordan le Israel of West Bank in kalpona crossing chuan hong ti ponani a Kumin September thanua voi khatnan Gaza mi puite tan puina thil te chu helaya tang hian phut luani dona Israel official te chuan Allenby crossing atangin Jordan atanga West Bank kal tlangin Gaza strip a tan puina bungrua chi sang sang phut luani ang antia tan puina phur trak te chu uluk taka en fian ni hnuwa veng him tu te hruaina in Gaza strip lu puyan ni ang antiani nimin December ni soma tang khan Australia chon khoiram ma in an lati ngai lo thil ti in an ramat lei rol kumsom paruk hnuai lam te chu social media an man an khap sak tan ta a Australia rama hian kumsom paruk hnuai lam hi makta doi ni le noi riat velzet an omani mi puiro rel naram democracy rama chon hetianga social media mang thei tur chin kumbi thlia hi khoiram ma in an ti ngai lo ani a Australia chu nimina tang khan kumsom paruk tling lo te ta na social media man thei lo naramani ta a Nimina tangkhan kumsom paruk tling lo te chon social media platform sang TikTok, Instagram, YouTube, Reddit le Twitch te chu an phone atangin an pai turani a lanei lo te chu kumsom paruk an tlin ma chon social media account siam khapani bok Australia rama hian social media in no pang le tle rol te nuna ti chiat mek veng him turin parliament a dan siamin nimina tangkhan kumsom paruk hnuailam te chu social media an khoi khapani a danan siama chon kumsom paruk tling lo social media khoyan omani chuan no pangtele nu le pa te hrem lovin social media platform te chu hremna pek tur ti ania
a hremna na ber chu Australian dollar mak ta doi somli pakwa point panga ani heti lai hian social media zingami Facebook le Instagram te khapani lain WhatsApp Pinterest le Roblox te chu khapani lo thunga heng platform pathum te hi chu in biak na tan te zirna tan te risel na lama tan te atangkaya wangin manan khap lo ani heti lai hian engtin nge Australia sarkar thupe khi social media company te hian an kalpuyang ti chu zona lian takani a social media mangtu ten kumsom parukan tling to ti lan tirnan bank account le ID an man rin ani a chuba ka chuan mel mai thala ka tanga an kumzat hriat theina man ruwa facial age estimation technology te an manarin oma YouTube chuan AI manan tum ni in sayani Australia sarkar malak na hi thatak angin langma senu le patam takin an soi sela eptulam politician te point sarkar malak na hi soi selin tlerol zinga po soi sel tu an tam hle a tech company te point an soi sel boka he malak na hi hlotin tak ring lo an thanem hle ani Australia Prime Minister Anthony Albanese chuan topchin omlova online scroll reng mai chuan tlerol te nuna chom lo ti soin hedan hi Australia tlerol te hremna ni lovin anma ni ta na thatur ngai tua wanga manani ti asoya topchin nei lova social media feed omreng mai awang hian tullawa tlerol ten pressure an nei na sa ti chu ke ain anma ni tlerol te nge hian an hrachiang da izoka chu wangin nangma ni tanpui turin hetiang hian ma kan lata ni ati Australia sarkar malak na hi hlotling don MT ala hriat lo lain United Kingdom point na kum July thla tang chuan Australia malak danzul zui hian an rama kumtling lo ten social media an manan khap don ni in The Guardian chuan an tar langa Malaysia point na kumatangin kumsom parukling lo te chu social media manan khap don ni in soini boka Denmark le France rama chuan nu le pa te phalna lovin kumsom pangan hnuailam ten social media an khoi khapna danan pass to boka Germany a po kumsom pathum le som paruk inkar te chu annu le pa te phalna in social media man phalsak an ni mek bokani bazari lo thira wangin kan lo me